رجاء هلاوسانه یان انفلاسیون گرانی لترکیا کل مهانه ایلونی 83.45 صادی بو گهای بلندترین از دمی 24 سالین بریده اف بلندبون بویا سدمی بلندبونا بهاین کلوپلو بر همین خوارنی کو راستوخا کاریگری کریه سر جیانا خلکی گشتی ترکیه هجمارین اسازیین حکومتی ایرو دوشنبه نشان دادن کو بهای هر تشتی 3 صادی بلندتر بویا شارزا دبیجن رجایا هلاوسانه یان گرانیه یا راستقینه بلندتره جه رجایا کو حکومت رادگهینه جبو کم کرنا کاریگریاوی جی یا خراب هلبت حکومت سروک رجب طیب اردوغان جارکادی رجایا قازانجان لسر دینان نظم کریا گلو اف چندی کاریگریه لسر جیانا خلکی دکا و پارتین اپوزیسیونی چه دکن جه انکاری پیاملی دنگی امریکا ایوب دمیر بمره ایوب دم باش اف رجایا کو عمد بینن یا انفلاسیونی کو هرتی و بلند دبا يعني هلاوساني وكو ام دي بيجني چاوا ديار دبا لسر جيانا خلقي راستوخا دخل وقت جي اماجه كر رجاء انفلاسيوني سازيا ستاتستيكا تركي سدان 83 ديار كر لراستي اوا 16 سال اوا 16 مهكو enflasyon hiç daneketiye her meh bilen biye. Disa li Türkiye tşekidin ciye saziyen ne resmici ser enflasyonu xebat dikin. Jivana yekşi gruba lekolini ya enflasyonu enak ve reja hani mama dukatunu zede nişandıde reje yani sedan sedu 86 diyardike. Yani viyali da jikoya opozisyon tevahi partiyen siyasi rexlen eser TÜİK'etinin dibêjin ku TÜİK rastaqînê diyar nake. Ji bo wî jî rastaqîna enflasyonê li gorî reqemên TÜİKê bêtir zêde ye. Di nav bazarên Enqerê da jî em geriyan rastî. Di vî warî da me ji kesên ku hatibûn bazarê kirin û dansandinê me got yani hûn wexta ku tiştekê dikirin TÜİK ana vî reqemê anê diyar dike hûn çi difikirin? Ew dibêjin ku wisa nîne yani demekê me perek da me yek tişt dikirî ana em nikarin dêl wî va nîva wî bikirin. Ji bo wî jî hecmarê Türkiye rastî nîşan nade. بله باشه ایوب چارەسەریا و حکومت اردوغان پێشنیاز دکە و چەند جاران جی وەسا کریە کو ڕێژەیە قەرزان ڕێژەیە قازانجی لەسەر قەرزان کێم دکە یعنی دیارە حیانەهاژی چ وەکو دبێژن وێنا ئالیکاری نەکریە کو ئەف گرانی کێم ببە Daxil çend roj berê Serokkomarên Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan daxuyên ekta got ku em ê pirsgirêkê Tirkiye çareser bikin di nav vana da jî enflasyon zêdetir li ser sekînê û got ku em ê ewî daxînin xwarê. Lê rastî îro wexta ku TÜİKê rêje diyar kir tiştekî wisa diyar nabe. Dîsa serokên Partiya Devayê tedî demekê wezîrên Erdoğan yani hikûmeta Erdoğan da cî girtibû ew ana dibêje ku heke Erdoğan heke tu dixwazî daxînî çima da naxînî destê te kê girtî heya niha çima rawestiye ji bo wî jî rexne opozisyonê li ser ew ê zêdetir wisa derdikeve pêş li rastî enflasyon her ku diçe zêde dibe. باشه çi civîna doh ya çar partîn opozisyonê derketiye Dixilana em jî ku disekinin navenda giştî ya CHP'ye duh li vê derê civîneke bû şeş partiyên opozisyonê an jî mêza şeşkolî li vê derê civiya bû di vê civînê da encamek derket daxuyeniyek dan taybetiya vê civînê çi em bêjim civînên berê tura yekemîn bû şeş partiyan di navenda yani nav xwe da hemû partî pêşwazî kirin tura duyemîn dîsa li CHP dest pê kir di vê ew ê da encamê da tiştê ku derket zêdetir ew li ser mesela tura yekemîn da ser parlamentoya bihêz an jî sîstemeka nû çit ve çinave sekinî bûn ana jî ji bo rêvebirina vê sîstemê çawa wê derbas bibe eke bibin destilat wê sîstemeka çawa birêva bibin tevahî li ser vî hate sekinandin. بله باشه نها نوچەیەک هەیە کو سەرۆکی گشتی CHP Kemal Kılıçdaroğlu دێ سەردانە ئەمریکا بکە ئەف دەنگ چاواتی بیستن و ئەرێ هیڤی هەیە کو ئەمریکا پشتەوانی لۆ ئۆپسیۆنی بکە باشکرەی دخل
دخل أنا راستي سروك جي بي كمال كلشتاروğlu نهي جوتمه يعني وبي أمريكا واشنطن حتى سيزده مهجي ولوي دربه هم تكليا جيبك اللي قال هم ريخستنين ديمقراطي كسان دوی دری دا راستی برنامه کا تبایی ام آنا نکارن دیار بکن لی اف سردان هیه لوی دری ناف سیاست Türkiye anji ragahandına Türkiye'de هم تشتین گوتو بیش کرن demek beri vataku serok yani Joe Biden nehat bu serokatiye da xuyene ekta bu gotu boku emi opozisyon yarkari opozisyon bakın u desalatiyet serkar derkinin ana evana tevahi ve tişteki taybet ser Kılıçdaroğlu cider ke bepeş ve Kılıçdaroğlu eder gel Joe Biden evditne çevke çeneke tişteki diyartın ev hatına wil Türkiye te gotu beş kırın. بله. به امیر دیگه امریکا ایوب دمیر جی آنکاری به مره بو گل که سپاس